ebigambirwa Dr. Gilbert Hamire obiro yebembire timu y'abashaho okuruga Kampala aho bizira harusisira rw'ebyamagara abantu ba Bushenyi n'ubwo ekizubu kiri aha nutrition n'obumwe na munongo mbana kugira ngo abantu tubinemere abantu byo kurya babyine konka tubashomesibwe kubine kubirya mu bwabyo nkombero kukwetaga hato umuntu nayihora ukubanza atahasanda ari kuriye bitoki umukasheshe umwihangwe na nyekero agira ati narya niguta ibondo natahari. Paul Kahigi otebekaniseho kuragurira kwa bushaha abantu bakakanju ashoborire ngubwanyuma yo kushanga abantu bingi bine ndwara hezero kuretwe mirire mibi mu bantu abaragana so kwa rukwija kubaretera abashaho ukoze twagira umuteneje amego wa parliament yoko leta abashaho ko kubashoboza kumishemero kwano murya kugira ngo tugwe tutambura umbyaro tukushomeza abantu abana bashimwe kwano babarisa bata abantu abakuru bo bashimwe kwano babarebera bata kugira ngo mwamwe n'amagara marungi bicendeza na ndwara izezi kubakwata bwaseja kwizere kandi n'izindi zo kuraguza zitaro. Dr. Gilbert Hamire ashoborereza umuhandwara hezbere zikiza y'abarwire bingi hari nombe here senta ya kabiri okuriyo janda babwire tubaseho janda indwara twasinga kureba zitebe n'abantu bakabura na sukari bashanyana n'imikono kandi abantu bashashe n'ubundo ubwo ne bashashe nomba abandi binya arusazi abatondero mugisha go kugambana Tayari West bacoboriro kwa marwaro gabo gatabinire mugasho ahabo kubura mwembazi ibuka kwabaza kohereza kugira ngo mbaze gukira dine yize biri kunamusha kutendeje otine mwira gona mu birwa ugera zo murayini utira kayija karo utazarani wakahita mu igihugu yawe sitawoniyo abantu bona n'ubuzyo ari nyowe nkarwara ukashobora tumuta bitero bururu mukarunashya paso no wete bikubanza kumbire ndyaho arubasharesha uhereza bwo kundagurira bukabura mbwe kumbire ndyaho nahurira agaragara no positive Kahigi ya leta abantu bamutaye yawe yagumanyami bizimana atunge mbazi abashaho batwakiraje abantu babarwanya mwingi konka kandi kinareba neje mbazide kwaho. Paul Kahigi hagarikire yagambira abanyakakanju ho kwa inentekateka yo kuhangutse amarwaro gabo agari harengo rwa health center ya kabiri hamwe na health center ya kashatu obwakwatanise na Bushenyi hamwe na Kakanju local government bani tutekateka ngo naba nagira mu parliament icyo kubanza no kwija kusapotinga amarwaro raga agarwe ngo gumurukana no rwegomborera ureba ngo gahanguha twagahangusyaho noreba na hati umuntu munatahamu ongaba migine abumanya kuba muke bene kamego wa parliament nyine program yo kwija kugira ngo hataha mwine ho mwanya ndobasa kuhangusyaho kandi ko kuhangusyaho n'abashaho beyongera bene wamara amino genyima galimu obuntu kale galimu ko bufleje wakireba irawaza kureba abantu binji omumino ga ubinemu ahiguru ni habra harimo bubra barene bwa braka buratambara ekigoleta niki emere yaza utakiheyo yone gumayo atwa namino gafita cyakora kishikara makuraga gasha kwa Olivia na Sasro mu Bushenyi aha wa Tayari West.